jirtu malee garuu bakka keessa ishiitti kara magaalaa xiqqootitti eenyudha akkas dadhabina ni qabdi jechuudha. Bakkoon asfaaltiin jiru amma asfaaltii guddaatti baanee jirra karaa guddaa sharjaa jechuudha. Sanaan mataa akka ta'e abdiin qaba. Dafnee deemu. Ammaati kanan beeku kanan argee beeku teemirii qofaadha. Achitti bishaan dhugaa jira. Teemirri jechuudha. Kanatti bareeddi. Itti mukaaraashee. Mastaawashaa dhalleedha maaliif? Bitii bakkee irratti hongan lakkise. Yeroon biyya galee baay'ee dadhee namni ilaala jechuudha. Galee. Masjidnya tuh jarang masjidnya udah Sharjah desa kadema jarang suara mana dalla nawalin tura sama fajar tejada buhara biyalli baradda yo akka tasaa biyyoota biroo irraa gubinyi tidak indas dhuftan jechuudha. Karaan kun isin jalaa hin badushi isinifillee yaadee waraabaa jira warri biyyoota biraa irraa jechuudha. Saudi, Belgium, Kuwait, Qatar, biyyoota Arabaa keessa kara biyya kana warra dhuftan gaafa biroo jettiin marsii arsii jedhamtu sun akkasitti viidiyoo waraabaa turte. Iddoo kun kana jettanii anallee yaadannoo kana godhataniif jechuudha. Warri viidiyoo biyya kana agartan hundi keessatti jechuudha. Bareedduma ilaala rabbi. Amma garam deemaa jirra yoo ta'an gara Dubaay deemaa jirra. Akkuma biyyoonni keenya keessatti naannoodhaa gara naannoo tokko maqaa hedduu qaban Dubaay keessatti maqaa hedduu qabdi. Maqaawwan garaagaraa jechuudha. Kanaafidha maqaa Dubaay jedhamtu malee bakka garaagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf nu bira Arsii ta'eeyyuu maqaa garaagaraa qabdi. Magaalaa Arsii taateeyyuu Arsii jedhamtu malee jechuudha. Akkasumatti jechuudha. Anillee duraan maqaa tokko natti fakkaatti qabdee tokko asitti masgiidatu jira garuu cinaadhaan jira mul'atu. Masgiida guddaatu jira asittis. Yang baik ni mau tu barat jumpa ini. Ilaalun jechuudha kan jirti biyya sanii. Kara magaalaa guddoo osoo hin taane magaalaa xixiqqoo ishee kan jirti. Jedhuudha fillee jechuudha. Biyya keenya caalaa sargaa kan akka biyya keenya jiru waan hundaanuu jechuudha waan kamiin garaagaruu haala akkas maaliif ganzabaaf jecha yookiin jireenya keenya fooyyessuudhaaf jecha hojjennu malee biyya ofii kana ofiiti akka fe'eeyyuu osoo ta'ee jechuudha. Kan akka biyya ofii jiru waaqayyoon nageenya nuuf haa buusu. Haalli amma keessa jiru ulfaataa ta'ullee baay'ee nama gaddisiisullee guyyaa tokko nageenya hin bu'a jennee yaadna jechuudha. የዘረኝነት ጠፍቶ በማንነት መከፋፈል ከጠፋ ሁሉም ህዝብ አንድ ሆኖ የሚኖርበት ጊዜ ይመጣል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እና ያሳዝናል በጣም ለመናገር ሀገራችን ውስጥ ያለው ነገር። ትናንትና ያየሁት ቪዲዮ አይቼ የሆነ ቪዲዮ እንቅልፍ አልወሰደኝም ለመናገር እና የሆነ ወታደሮች ነው የሚባሉት
ጫካ ወስደው ሰዎችን ስገሉ ማለት ነው። በጣም ነበር ያዘንኩት። ግን የሰው ፍጡሩ ነው ከሰው ተፈጥሮ እንደዚህ ዛሬ ሰዎችን ስገሉ በእውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም ማለት ነው። እና የሞቱትን ፈጣሪ ነፍሳቸው ነው ማለት እንደዚህ ለሚያደርጉ ሰዎችም ደግሞ ፈጣሪ ልቦና ይስጣቸው። ሰው መግደል ሳያንሳቸው ደግሞ ፎቶ አብሮ ተነስቶ ቪዲዮ ቀርጾ ቲክቶክ ላይ መልቀቃቸው እኔ በጣም ነው ያዘንኩኝ እንደ አንድ ሰው ማለት ነው። እና ሰው መሆንን የጠላሁት እውነት ለመናገር ያስጠላል። ያለማየት ይሻላል እንደው ማለት ነው። ከባድ ነው። በእምነትም ከሆነ መስጊድ እዛ ይፈርሳል፣ ቤተክርስቲያን እንደዛ ምንም የማያውቁ ሰዎች ይሞታሉ ማለት ነው። እና ያው እዚህ በቃ ምንም የማይጠቀሙ ስለ ዘረኝነት፣ ስለ በሃይማኖት ስለ መከፋፈል ምንም የማያውቁ የዋ ሰዎች ናቸው የሚሞቱት። ነው ያዛዝናል። ብቻ እውነት ይሄ መንግስት ከመጣ ጊዜ ጀምሮ አገራችን ሰላም ሆነ አታውቅም። ዘረኝነት ራሱ እየሰፋ እኔ ከዛ በኋላ ይመስለኛል እንዳንድ ሰው ማለት ነው። 5 ዓመት ወደ 6 ዓመት እንደዛ ይሆናል ከዛ በኋላ ሰላም ወርዶ አቅም ማለት ነው። ፈጣሪ ዘረኝነትን ያጥፋልን ከምንም በላይ ማለት ነው። እና ህዝቡ አንድ ቢሆን በቃ በኢትዮጵያነት ብቻ ቢያምኑ ይቸገራል። አብሶ በስደት ሆኖ በሰው ሀገር ሆኖ ሰው የሚያስጨርሷል ማለት እዛ አልተገኙ ማለት አይደለም፣ እዛ ስራ አልተገኙ አይደለም። ግን በቃ እዚህ ብር እያዋጡ እንደዚህ አድርገው ቁረጣው ፍለጣው የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እና ለእነሱም ፈጣሪ ልቦና ይስጣቸው። እና ሀገራችን ውስጥ ያለው ከባድ ነው፣ ያው በምናየው በሚዲያ ማለት ነው። እና በጣም አስፈሪ ነው። ሰው ወጥቶ ለመግባት ራሱ በጣም እየተሳቀቀ ነው። ማንኛውም ቦታ ላይ ሰላም የለም። ያው ቤቶች መስጊድ እንደፈረሰ ይቀጥላል፣ እየቀጠለ ነው። ቢሆንም ግን በቃ የሰው ህይወትም እንደዛ ምክንያቱም በቃ በቂ የሆነ ቅጣት ስለማያገኙ ማለት ነው። እና ሰው ይገላል። በቃ እንደዚህ እንደ አሁን ለምሳሌ ኩዌት ለምሳሌ ኩዌትና ሳውዲ የሆነ የገደለ ይገደላል። እንደዛ ቢሆን ራሱ ሰው የሆነ በቃ ትንሽ ይሄን አክል ሰዎችን አይጨርሱ ያስባል። እና አገር አለን ወደ ሀገራችን እንገባለን ብለን ብናስብም ያው በምናየው ነገሮች ደግሞ ተስፋ እንድንሆን ሀገራችን ብለን እንዳናስብ በዛ ሀገርም ደግሞ እንዳንኖር የሆነ ብዙ የሚያስገድድ ነገር አለ። ነፃነት የለም። አብሶ ደግሞ እኛ የመዳብ ቤት የምንሰራ ሰዎች ማለት ነው። ፈጣሪ ሰላም ያወርድልን፣ ሀገራችን አንድ ያድርግ።